Pokebra sirkep angdeng KSC amhang kithek arni KSC inglong photum pen longnit pathwa klamalong rat amai pike paman. Rongbongkhat High School pathwa klamalong ta Pokebra sirkep angdeng KSC amhang kithek arni katalon. Difu Golf College Langtuk Phangchu Memorial Hall along KSC Simeon Arua tumpen Pokebra sirkep angdeng KSC amhang kithek arni katalon dun. Karbi prime time along pen delivery burn croppy non beer tang ton pen RJ tha jakhong ni phai ingkora ECR ni Pokebra sirkep angdeng KSC amhang kithek arni KSC inglong phopen longnit pathwa club along si rat amai piki paman pona beer ta nangle KSC amhang kithek arni rat amai pike paman pon along KSC Difu Regional Committee amai phu Nursing Independency mai chari ponlo aluhi sarpu aman pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hang chitong dun manpeng aluhi aman pen Sengason Constituency MEC mati EM Amarsin Piso phapangjang aluhi aman pen National Federation for New State akong chunbang Professor Manis Tamang lapen kachopha aluhi aman pen pinaan Karbi Anglong Autonomous Council along EM MEC tum chitong dun KSC ningkan Pokebra sirkep arta keplenga him KSC founder Pratap Chandra Bipensi ing than ponlo mai along CEM rong hang pen lam thike jai pon ke KSA puluti isibet donangji Assamese atumason All Assam Students Union puluti isibet ason thak thak si Karbi Anglong ta ching room si eklaivet kitu akinang sot lopota CEM rong hang pen mai along lam the jai te kang kal kota pemodok ye non pura dola ras alang ni itu Karbi lokacam ni ISO exam apur kemo kai sinet donandi lokacam letonda disojang me sinet donandi po kama tha kapasik kamun thira berse ala leton pini kai lokacam la song inglong pho kai pur pho la pen deklo longso ala do mehan ka pheklo la song pun nang bongsi kini Karbi lokacam yang song indeng Pokebra sirkep panang hello lagi si ningo yang dia dalam itu Karbi lokacam yang mahal tapi pek negedan pu none itu malong punya main long kami itu malong punya nah kita ngomonglah indeng Pokebra sirkep ini kata long dengan ni kini orang ni orang desa di daerah ini berumur. Lasi Karbi lokacam langsung ke inglong pho Karbi pur pho. Langsung ke sekelong sulai nok. Lati ni sisi inglong pho ini jomjuma le kelong dia pha. Politika le kelong dia pha. Kini lokacam langsung kami ke pho masuk ke itu peklang lo. Kita pasal di mana sahaja sama dengan lo, inglong hoki si orang lo sekolah soke, meeting kamera dengan lo ini orang cekak itu. Tetapi dia macam lo sama si kalimat yang doang itu, ini si biar si doang ini. Lo kita mau, anda nak bercakap, abang bu, kota penuh tu dia kaya kita pun, kami kan mengirim dulu kita pun. Inglong pho le sekolong pho lalu Karbi lokacam yang asal kalau selesai musim donanginya kalimat kerja doang itu dia cuma kali dia asal doang itu हमारे Karbi Anglong के जितने ऑफिस बेयर है भारतीय कॉर्पोरेशन के उन्होंने एक लिखित रेजोल्यूशन वहीं पर आपके मंच में प्रदान किया था आपके साथ सॉलिडारिटी का तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि Karbi Anglong के जितने डोगरा Karbi Anglong क्षेत्र में जितने डोगरा समुदाय के लोग हैं वो गोरखपुर आने से पहले इस क्षेत्र के लोग हैं Karbi Anglong क्षेत्र के लोग हैं और Karbi Anglong का जो डिमांड है Karbi Anglong का जो ऑटोनॉमस स्टेट का जो डिमांड है उसमें उनकी उतनी ही सहभागिता है जितने आप सभी की उससे एक प्रतिशत भी आप उनका कम नहीं है वो संपूर्ण रीति से आपके साथ सहभागी हैं और उनके मार्फत हम सब भी आपके साथ सहभागी हैं ये मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूँ
รองบงคัดไฮสคูลปัจจุบันกลามาลองตาพกเกราสิรเก็บอังแดงเกเซมหังกเทกอาร์นี่จะคงนิพายอิงกอราอีซีอาร์นี่อาลีร์อลอนเมนกัตลอนดุนอบิร์ตาการ์ดนิวส์ชาแนลอภิรังกีอานันเตรังเป็นบิร์ตานังพลีอาดับปอร์ไพทรอกเซียปอร์เป็นเคเซสองอลามาบกดัน Regional Committee อามายผู้เซมสันตอกบีเป็นศิลามาปังจาร์ปอนโลอภิตุปอร์ไพทรอกซีรัชติมอปอร์เป็นการิตังอัตุมาพันกัจจิเกโมบกดัน Regional Committee อจุนบังลาร์ซิงอิงติเพนซีจาปอนโลปอร์ไพสิรเก็บปอร์มาลอมเป็นเคเซียตุมอังบงครุงจิงไซอามายปาดุปอนลาบังซอมากีปาดุปอนหุด Resource Person อลุฮิยตุมกัจจิตองดุนอัตุมลักเกรอนเจตรองหังปัตมาชรีรองหังปีฮาร์ซิงรองหังเดวิดพังจูโมฮันกัทาร์บาร์นาบัสกิลิงลาเป็ดDiagram tok biatung chedong dun si krung ching sai amai along RDP dun RDTli isia por malom perat amai pi ta pado pon thu rat amai pi ke bado pon along kangbura timung pen si mai chari pon lo la pen mai ke phalam the klar dak pen larsing ingti pen si jai pon lo sai ang deng along aluhi sarpo aman pen Karbi Anglong Autonomous Council em jagot sing ingti man peng aluhi la pen kachopha aluhi aman pen MEC Richard Tokbi KLNLF chairman PDli KSA dun mai phumir jengkro khogen teron la pen sorkari gangbura tum chitong dun si rat amai pi mai kang ni pon along RDP dun labang so amai long lam ka jathan RD ki pi pon lake atu ya hoi alam the RD doklong pen jathan chimum pon lo Karbiari swe jang tum logi charli anat chihung dun onang jilang athe non akai ki achat along ta kachipai mate kachipate akai pu pen chenglong RD doklong alam the jathan chimum pado and আমাৰ গোটেই কাৰ্বি আংলঙত 4টা জায়গাত অনুষ্ঠিত হৈছে আয়োজন কৰা হৈছে 4টা ৰিজনেল হামৰান ৰিজনেল কমিটিত আয়োজন কৰা হৈছে হামৰানত টাউনত ডিপু ৰিজনেল কমিটি আয়োজন কৰা হৈছে নঙেটত আৰু বগজান ৰিজনেল কমিটিত আমাৰ ইয়াত ৰমংঘাটত আয়োজন কৰা হৈছে আৰু আমাৰ আউৰাঘাট ৰিজনেল কমিটি আমাৰ টকমুখাত আয়োজন কৰা হৈছে চৰকাৰে যি ষ্টেপ লৈ আছে আমি বিশেষকৈ আমি ছেটিছফাইড নহয় আপোনাৰ মেঘালয় বৰ্ডাৰ হওক ৰিচেণ্টলি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ছাইনবোৰ্ড আঁতৰাই পেলাই সিহঁতৰ নিজৰ মেঘালয়ৰ ছাইনবোৰ্ড লগাই থোৱা হৈছে আৰু আপোনালোকে জানে আমাৰ নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰত এনেকুৱা ছেইম চিটুৱেশ্যন হৈ আছে চ' আমি বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ বৰ্ডাৰখন মানে অসম চৰকাৰে সুৰক্ষা দিয়ক যদি অসম চৰকাৰে যদি নোৱাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে আমাক দায়িত্ব দি দিয়ক আমি নিজৰ মাটি আমি নিজে সুৰক্ষা KSA Simeon Arotum Benta Difugov College Langtuk Pangcho Memorial Auditorium Hall along Jakoni Pai Inkora Isi Arni Ingding Pokebra Sirkep KSA Abhang Kithek Arni Alir Alon Pen Talondon Adap Apor Song Lama Pangjar Posi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Long Hangapan Panong Sipin Puralo EM Kachirong Pipiaride Pajirdam La Sopi Puthot Radamai Pita Kipado Pona Birta Card News Channel along Birta Nangde Simeon Rong Parpen Gichari Pon Amai along Mai Alam The KSA Kong Chun Bang Thompson Rong Pipen Se Jai Pon Lo Labang So Amai along Aluhi Sarpu Aman Pen MP Barem Dr. Jayanta Rong Pichitong Dun Lapen Aluhi Aman Pen HSD Sia Song Jakbu Robi Kumar Pangcho Laichon Inglang KNC Kong Chun Bang Pi Protima Inghi Pipen Chenglong Pen An Ham Pang Song Tum Chitong Dun Si Mai RDP Dun Mai along Dr. Jayanta Rong Pipen Kaning Je Pon Ki Non Karbi Khai Kisung Ang Deng Situlo Sarkar Tum nang kilang rem lapen nang kiber bon ilok lo hemprek amen pen Karbi Anglong arada panang ko chong thui pen 6 schedule aja kong tabi nang pa bom lo Karbi Anglong Autonomous Council aja kong tami bidi kang lim pen nang thi bom lo puta rat amai pi along Dr. Rong pi pen ningche owi kimia tum non akai lo ki thega tum aphai do pik lo sita wareng awar sai kilong dun te joksi khayang long kisung dolo lapen boreng ang hoi tami tangka pen kinam nang ko ga jok kiduk dan akar bia tum long lunun identity lo puta Rong pi pen ningche Aprang Dr. Rong PCM ke Dohut Department Thomkep Tame Karbi Anglong along Banlo Sitanon Karbi Anglong Autonomous Council ki khiba matum Kupia Department lo ke wan pata karju pado lasilahai khek akisung along KSA lapen ovi kimiatum arjap thipen chesong nang popoto ovi kimiatum aphan thante kang KSA pulote CEM EM MP MLA Minister aphan tame chedan hai nang jiputa ningje pon KSA rothom ropri dolo seta khaya phan ka chesong along ovi kimiatum arjap thipen chesong nang jiputa ningje pon Laichon Inglang pen kaning je pon ke BJP asong tum hemprek amen pen Karbi Anglong arada phan naga chong thui ke chetherak nang jipusi ningje la pen BJP sarkar tum ke hemprek ke hanga song kalilo hemprek nang kipi nang ji asong loputa rat amai pi along Laichon Inglang pen ningje la so amai long habartin pen ke banglo charle asong tum chitong dun ring tila pen thide teron pen tame kalitang lak tup phang chom hor arjan kipi pon padosi Dr. Rong pi adeng pen rat angno paklang pon
Constitution for discussion at this juncture. 9 points case For example, the Karbi students in Karbi and effort will take the confidence of the courts and stated under here. Friends, right now, we all know that the case along autonomous state demand is yet to achieve, and at the same time the Karbi students are facing a lot of serious problem in insecurity, undermining and malicious attitude in Assam through the Hangedong issue at Tangkilangso. On this episode, we have seen communal propaganda in social media and mainstream media in Assam. We must condemn in family. The autonomous state issue could not bring forward because of renegade and worthless leader representing by Congress and BJP. The state element of got priority in maximum periods of holding power of responsible for the politics of current society. We must uproot this remnant. On the other side, Normalam sopor phan biur tamu interponik sina. As per orders of the Honorable Supreme Court, the complete draft NRC will be published within 30th of July. At this moment, I wish to inform the public that the draft NRC list that we will be publishing is not the final NRC. It is a draft NRC. That means that applicants who do not find their names in draft NRC will still get a chance to file claims, meaning thereby getting another chance to apply for NRC. During the process of claims, the applicants will get full opportunity to adduce all evidence to prove that they are genuine Indian citizens. As such, applicants not finding their names in draft NRC have no reason to worry. Final NRC, which will be published only after disposal of these claims and objections, will not miss out any genuine Indian citizens. Further, public will also get opportunity to make corrections of errors and spellings, if any, occurring in the draft NRC. Provisions will also be there to file objections against any ineligible entries. I would like to inform the public that filing of claims, objections or corrections is the legal right. Forms for filing claims, objections or corrections will be submitted at the designated NRC Seva Kendras. After some time, we will launch a separate publicity campaign on the manner of submission of forms, their availability and time schedule, etc. NRC officials will also organize meetings and training sessions at various public places to enable the public to participate in the process of claims, objections and corrections. It is hereby informed to all the repeater candidates of HSLC examination securing 50% marks in repeaters examination can take admission in Arts and Science stream at Kanak Klata Junior College, and those students who secured 45% marks in the same examination can get admission only in Arts stream. Hostel facility is also available for both boys and girls students. Regular candidates can also apply for both Arts and Science stream. For more details, please step in Kanak Klata Junior College, MG Road, Ward number 5, near Shankardev Vidya Niketan, Lanka. Contact number 8638735290 or 8011979888. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ। বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো? পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ। কাঞ্জ জুচ খাওক, জীৱনৰ মজা লওক। কাঞ্জ জুচ। Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. माननीय उच्चतम न्यायालय निर्देश में 30 जुलाईर भीतरत
সম্পূৰ্ণ খচৰা NRC প্ৰকাশ পাব এই মুহূৰ্তত মই ৰাজ্যক জনাব বিচাৰিছোঁ যে যিখন তালিকা আমি প্ৰকাশ কৰিম এখন চূড়ান্ত মানে ফাইনেল NRC নহয় এখন খচৰা NRC হে অৰ্থাৎ যিসকলৰ নাম ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় তেওঁলোকে দাবী অৰ্থাৎ ক্লেইমছ দাখিল কৰা বা এক প্ৰকাৰে পুনৰ আবেদন কৰাৰ বাবে সুযোগ পাব দাবী প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি ৰাইজে প্ৰয়োজনীয় তথ্য পাতিৰ জৰিয়তে তেওঁ যে প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিক হয় তাৰ প্ৰমাণ কৰা পুৰা সুযোগ পাব গতিকে যিসকলৰ নাম সম্পূৰ্ণ খচৰা NRCত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় তেওঁলোকে চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই যিসকল প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিক তেওঁলোকৰ নাম চূড়ান্ত NRCত নিশ্চয় প্ৰকাশ পাব তাৰোপৰি খচৰাখনত অন্তৰ্ভুক্ত লোকসকলৰ নামৰ বানান আদি ভুলকৈ প্ৰকাশ পালে সংশোধনৰ কাৰণেও ৰাইজে সুযোগ পাব লগতে কোনো অযোগ্য লোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'লে তেনে ক্ষেত্ৰত ৰাইজে আপত্তি দাখিল কৰা সুযোগ পাব দাবী অৰ্থাৎ ক্লেইমছ আৰু আপত্তি অৰ্থাৎ অবজেকশ্যনছ আৰু সংশোধনী অৰ্থাৎ কাৰেকশ্যন এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ৰাইজৰ এটা আইনগত অধিকাৰ দাবী আপত্তি আপোনাৰ NRC সেৱা কেন্দ্ৰত জমা দিব পাৰিব ফৰ্মখন ক'ত পাব কেতিয়া কোন সময়ত জমা কৰিব এই বিষয়ে আমি কিছুদিনৰ পিছত বেলেগে প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'ম আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ঠাইলৈ গৈ আমাৰ বিষয়াসকলে কেনেকৈ দাবী আপত্তি সংশোধনী ফৰ্ম ভৰাব পাৰে এই বিষয়ে আপোনালোকক সবিশেষ অৱগত কৰিব Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dinamo people thought beer talong bang tholo. Karbi Students Association rothom pli do koka joini KSing deng pokera sirkep am hang ke thek arni roplita katalon dun treba pathak chakhoni phai inkore isi arni kat news channel apherang kepen beer tanang pali. KSA Simeon Difu Golf College along KSA Bijoy Longnin Rongbong Khat Dokmoka Lapen Hamren KSA Samson Hawar Kehat Mate Harokhat along Lapen KSA Anderson Hamren along Katalon Pon Pado Obe Kimiatum Aning Isikedo Thek The Ajok Pini Arni Anta Chingrum Thek The KSA Henlok Khai Amoy Arbum Pusi Karbiang Aradatum Aning Chethelo Bon Tapini Arni Khaya Phan Kachare Kom Japan Pasan Chom Thukrai Ason Sinang Manlo Karbia Khayatum Hakopen Angthun Kedo Vopu Boru Rangmate Manpeng Karya Joini Rongso Chukim Krai Son Sinon Obi Kimiatum KSA Kachathak Pasan Chom Krai Anlo Pusi Cherok To Aradatum Ningchi Karbiang Long Arad Kar KSA Sivet Donang Jipu Ke Hangjo Poranta Rat Ase Anu Cheden Wang Visi KSM Hang Ke Thek Arni Katalon Ponalong Pado Tuaret Laki Isi Karbiang Long Hawar Aradapan Isi Katikuk Ang Thek Lupota Ongdung Aradatum Ningchi 13 number Langhin MSC Constituency along Jakongni Paying Kora isi Arni Long Thom Kebrahini polling station Aratumapan Chitimalan Lapen Plastic Kangra Kerona Birta Kat News Channel along Birta Nangli Langhin VDC Chairman Khonsai Basumutari Pensi Rongorat Atumapan Chitim Alan Lapen Plastic Akangara Kerona Saipa Luponlo Labang Soasai Long Langhin Constituency BJP Asong Chunbang Barim Chandra Laskar Langsumipi Blog Mondol Klembang Punjana Singh Kropen Cheng Lokpen Anabang Pubang Piatum Chatong Dun Karbi Prime Time Birta Bang Kilap Mas Carton Mariklop Domi Takmi Kardom